County Commissioner wa Murang'a John Elung'ata ni areganite na itua ria ruhonge rwa mititu ni ruo KFS ria gwitikiria mubango wa Shamba System mutito-ini wa Aberdare. Akiaria hindi iria aracerete mutito-ini ucio, Elung'ata ni arekerire mukonde ati arimi ni mararima mutito-ini ucio na kwa ihinda riri ni mashinite na makarima icigirira iria imakoni. Tumekuta kwamba kuna Shamba System ambapo wakulima wamepewa sehemu ya kulima wakingojea kupanda miti, na tulitaka kujua tu extend ya hiyo ukulima, na tumeona kwamba imelimwa, na tunataka kuwahimiza wale wote watakaolima wasibomoe zile sehemu ambapo hawajapewa walime. Oho Elung'ata ni aroririe arimi aya matikegwatire icigo iria matagairwo ni ruhonge rwa KFS, akiuga aria mekunyitikana ni mekugirio gutwarithia mihango iyo na mbere. No ona kuri o uguo, Elung'ata ni endekithĩtie kurugamio kwa mubango wa kurima mutito-ini, akiuga kwa ihinda riri gikiro kia miti iria iri mutito-ini ucio ni githiete thi gwa gicunjĩ gĩa 10 harĩ 100. Kama mimi ningeulizwa, ningesema kwamba hii miti hii sehemu ingepandwa miti kuliko kupandwa mimea, kwa sababu hata ukiangalia unaona msitu wenyewe haupo. Kwa hivyo tunatarajia kuwa na more greening kuliko more cropping. Miario ya Elung'ata yukite oriri minister wa maria maturigicĩirie Kĩriako Tobiko athiĩte na mbere na kuhinyĩrĩria ati ni mekung'ethanĩra na aria marathukangia mititu. Umuthi niguo kamiti ya andu 17 iria yamurirwo ni munini wa mutongoria wa bururi ikwambĩrĩria kuoya mawoni kuma kuri muingi megie gikiro kia mititu guku bururi-ini. Ngĩribotera Kameme TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.